Ari nkuru nabonye mbona ko nakwiye kuyihererana. U Rwanda rwasohoye lisite y'ibyihebe 25 bishakishwa most 25 wanted. Ibi kubitangaje si uko ari ibyihebe bishakishwa, ahubwo nuko ari lisite y'ibyihebe nshya ivuguruye, ahubwo bitabaye kwitonda no gushishoza ngo wumve neza nawe ushobora gusangaho izina ryawe. Niyo mpamvu nk'abantu bakunda isi y'ubumenyi nabahitiyemo kubakorera kino kiganiro. Tega amatwi, nutisangaho uraba uruhutse, naho niwisangaho ubwo wishikiriza ubutabera bitarakara cyangwa ngo utangire gukurikiranwa na polisi mpuzamahanga. Bahaye ikaze, nitwa Jonathan hano ku isi y'ubumenyi. Usibye kuba u Rwanda rwatangaza lisite y'ibyihebe, no ku isi hagiye habaho lisite y'abantu bagiye bakora ibikorwa byabaganishije muri iyi nzira, bityo bakisanga kuri lisite y'abantu bashakisha. Ntitwakwibagirwa nka Adolf Hitler wabayeho, wayoboye Ubudage bw'ubunazi. Uyu yashinzwe ibikorwa by'iterabwoba rikomeye, umuyobozi w'igitugu, ndetse akanategura agashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abayahudi. Ntitwakwibagirwa na Pablo Escobar wabayeho uhambaye ndetse unakomeye, wabaye ibandi rikomeye kuri iyi si, agashinjwa gucuruza ibiyobyabwenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bikorwa byambukiranya umupaka. Akaba no mu bakire ba mbere babayeho. Ntabwo twakwibagirwa Osama bin Laden. Uyu yabaye muri Saudi Arabia aba perezida w'iki gihugu, ndetse anashinjwa no guturitsa zimwe mu nyubako za Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu bitero yakoze. Ndetse no muri kano karere u Rwanda ruherereyemo hari abagiye bakora ibijyanye n'ibi na Joseph Kony. Uyu azwi cyane mu Bugande mu gutegura umutwe w'iterabwoba ushinzwe gutera kino gihugu cy'Ubugande, ndetse na n'uyu munsi uyu Joseph Kony aracyahari. Ndetse hari n'abagiye bajya kuri runo rutonde barengana nka Fidel Castro washakishwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe n'amatwara ya gikomunisiti yari akomeyeho, yari ari kuri runo rutonde, ndetse na Nelson Madiba Mandela wo muri Afurika y'Epfo waharaniye kurwanya apartheid muri Afurika y'Epfo, igeze kujya kuri runo rutonde bikozwe na FBI. Ubu u Rwanda narwo rwaratangaje Rwanda Financial Intelligence Center niyo yasohoye uru rutonde rubimburirwa na Leta General Gaston Iyamuremye. Ni umuyobozi mukuru wa FDLR akunze kwita Rumuri cyangwa Victor Iyamuremye. Yavutse ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'1949, avukira mu murenge wa Muko mu karere ka Musanze. Uyu usibye u Rwanda yanashyizwe kuri uru rutonde n'akanama gashinzwe umutekano ku isi ka Loni. Uyu ashinzwe gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo bitemewe n'amategeko, ashinzwe gutera inkunga imitwe y'iterabwoba itera u Rwanda, akanategura ndetse no guhuza ibikorwa byo gutera u Rwanda, gusoresha abaturage bitemewe n'amategeko no kubasahura utwabo. Uru rutonde nanone rugirwa na General Major Pacifique Ntawunguka ukunze kwita Omega. Uyu ni umuyobozi mukuru w'ishami rya FDLR Foka. Yavukiye muri komine ya Gasebeya muri Gaseke muri Gisenyi mu mwaka w'1964. Ubu ni mu karere ka Ngororero. Nawe yasizwe kuri uru rutonde n'akanama gashinzwe umutekano ku isi ka Loni, ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika imushyira ku rutonde rw'abishakisha. Aba uko ari babiri nabo baba ku rutonde rw'abari gutegura ibitero byo gutera u Rwanda, ndetse bashinzwe gusahura abaturage babatwara utwabo, basoresha bitemewe n'ibindi bikorwa byose by'iterabwoba. Uru rutonde nanone rugaragaraho Colonel Sylvestre Sebahinzi ukunda kwita Zingazinga cyangwa Zizi. Yavutse ku itariki ya 8 Nzeri umwaka w'1961, avukira mu murenge wa Karago, ubu ni mu karere ka Nyabihu. Uyu yari n'umwishywa wa Juvenal Habyarimana wabaye perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ubu atuye Lusaka muri Zambia. Uyu ni umucuruzi, ni umwe mu baterankunga bakomeye b'umutwe wa FDLR. Ibikorwa bye kandi anabikorera muri Afurika y'Epfo. Yanayoboye FDLR imyaka 3 kugeza muri 2009. Uyu yanayoboye ibikorwa by'iterabwoba byose by'umutwe wa FDLR. Ubundi ugaragara kuri runo rutonde bamwita Major Alphonse Munyarugendo kunda kwita Monakodora. Yavutse mu mwaka w'1966, avukira mu karere ka Ngororero, ubu abi Mapoto. Uyu yanayoboye agashami k'umutwe w'iterabwoba waje guhindukamo FDLR, ndetse aba n'umushinjacyaha ukomeye w'umutwe wa FDLR. Anahagarariye FDLR ndetse anashinjwa gutanga inkunga zikoreshwa mu bikorwa by'iterabwoba by'umutwe wa FDLR. Undi ugaragara kuri runo rutonde
bamwita Faustin Ntilikina. Izina Ntilikina si ubwa mbere rigaragaye mu matwi y'abanyarwanda kuko benshi mwaranaryumvishe mwumva umwana witwa Frank Ntilikina. Uyu yabaye umunyarwanda wa mbere ukinnye muri NBA, yakiniraga ikipe ya New York Knicks. Gusa nubwo uyu mwana akina basket ntahahuriye na se ukora ibikorwa by'iterabwoba, kuko no mu bikorwa by'imikino ntago akunze kugaragara ari kumwe na se, kuko akunze kwifotorana na bashiki be ndetse na nyina. Ubu asigaye akina ku mugabane w'Uburayi, bakamwita Frank Ntilikina. Gusa se ushinzwe ibikorwa by'iterabwoba bamwita Faustin Ntilikina. Uyu afite ubwenegihugu bw'Ubufaransa, aba naho bita Mulhouse mu Bufaransa, ndetse akaba yaravukiye mu karere ka Ngororero. Uyu kandi yanahamwe n'icyaha cyo gushishikariza urubyiruko mu kwinjira mu mitwe y'iterabwoba ya Rudi Urunana na FDLR. Uyu ni n'umwe mu baterabwoba bakomeye banateguye ndetse bakanagira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba byabereye mu Kinigi ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2019, byahitanye imbaga y'abaturage benshi. Undi ugaragara kuri runo rutonde ni General Major Antoine Hakizimana uzwi nka Jeva. Yavutse mu mwaka w'1971, avukira muri Kanjongo mu karere ka Nyamasheke. Ni umuyobozi w'ingabo za CNRD na FRN, ashinzwe gutegura no gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba byabereye mu karere ka Nyaruguru muri Kitabi, ndetse atuye Bujumbura ni nahakorera. Undi ugaragara kuri runo rutonde bamwita Eric Munyemana. Yavutse ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 2 mwaka w'1972, avukira mu karere ka Karongi. Afite ubwenegihugu bw'Ububiligi nihaba, ndetse ni nahakorera ibikorwa by'ubukanishi. Uyu ashinzwe gukusanya inkunga zikoresha mu bikorwa by'iterabwoba bya FRN, akanahuza ibikorwa by'abayobozi ba CNRD ndetse na FRN, ndetse ni na Vice Perezida w'umutwe wa CNRD. Undi ugaragara kuri runo rutonde ni Dr. Innocent Biruka. Uyu akunze kwita Mitari. Uyu yavutse mu mwaka w'1964, avukira i Huye. Ubu aba Mulhouse mu Bufaransa. Ni umunyababanga mukuru wa CNRD na FRN. Uyu yagize uruhare nka mugenzi we Ntilikina mu kwinjiza urubyiruko mu mitwe y'iterabwoba ya FDLR na P5. Uyu yanagize uruhare mu bikorwa by'iterabwoba mu mudugudu w'icyerekezo wa Yanze mu mwaka wa 2010. Undi uri kuri runo rutonde arazwi muri politiki y'u Rwanda kuko yitwa Faustin Kayumba Nyamwasa. Yavutse mu mwaka w'1958, avukira mu karere ka Ruhigiro. Ubu ni muri Uganda. Ni umwe mu bashinzwe umutwe w'iterabwoba wa RNC na P5. Yanakatiwe n'inkiko adahari bitewe n'ibyaha by'iterabwoba byifashishijwe za grenade byagabwe mu mujyi wa Kigali mu mwaka wa 2012 ndetse na 2013. Abano mu b'imbere bakusanya bakanategura inkunga zikoreshwa na FDLR nk'uko raporo za Loni zibigaragaza. Azwi cyane kuko yanabaye umusirikare ukomeye mu gisirikare cy'u Rwanda, ndetse abano mu ishyaka rya RPF mbere y'uko aza gukora ibyaha byatumye akurikiranwa n'urukiko. Ubu akaba ari ku rutonde rw'abashakishwa. Ubu aba muri Pretoria muri Afurika y'Epfo. Undi wacu ugaragara kuri runo rutonde bamwita Dr. Emmanuel Hakizimana. Yavutse tariki ya 4 z'ukwezi kwa 1 umwaka w'1963, avukira mu murenge wa Nyanza mu karere ka Gisagara. Ubu atuye Montreal muri Canada. Uyu agira uruhare mu gushishikariza abantu mu kwanga u Rwanda, ndetse anatera ibikorwa by'iterabwoba bigamije gutera u Rwanda. Uwa 11 ugaragara kuri runo rutonde bamwita Abdul Karim Ali Nyarwaya. Yavutse mu mwaka w'1968. Uwa 11 ugaragara kuri runo rutonde bamwita Abdul Karim Ali Nyarwaya. Uyu yavutse mu mwaka w'1968, avukira Jinja muri Uganda. Ubu abarondere mu Bwongereza, akaba afite n'ubwenegihugu bw'Ubwongereza. Uyu akorana bya hafi n'ihuriro ry'imitwe y'iterabwoba wa P5, ndetse anakorana bya hafi na Kayumba Nyamwasa. Undi bamwita Major Robert Higiro, azwi nka Gasisi. Yavutse mu mwaka w'1970, avukira Kabarore muri Uganda. Ubu atuye Nairobi muri Kenya. Umuryango w'ihuriro rya P5 ndetse na RNC, ashinzwe gukusanya inkunga zikoreshwa n'iyi mitwe, ndetse anatera inkunga muri aka karere
Undi wa 13 ugaragara kuri runo rutonde bamwita Frank Ntwari, yavutse tariki ya 12 z'ukwezi kwa 12 mwaka w'1977, avukira Kampala muri Uganda, ubu atuye Johannesburg muri Afurika y'Epfo. Uyu akurikiranwaho ibikorwa byo kwinjiza urubyiruko mu mitwe y'iterabwoba. Wa 14 ugaragara kuri runo rutonde bamwita Ignace Rusagara, yavutse tariki ya 25 Kanama mwaka w'1986, avukira mu Bende muri Uganda, ubu atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu ni umuvugizi wa RNC, ashinzwe kwamamaza icengeramatwara rya FDLR no gukangurira abantu kwanga u Rwanda bivuye inyuma. Undi ugaragara kuri runo rutonde bamwita Jean Paul Turayishimiye, yavutse tariki ya 6 Kanama mwaka w'1972, avukira Rucuro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubu atuye Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. ahakora nk'umusemuzi w'inkiko. Ni umwe mu bashinze RNC, anatera inkunga ibikorwa by'iterabwoba bya Lord Urunana, yanashinze Rwanda Alliance for Change, akwirakwiza icengeramatwara rya mu kinyamakuru cyitwa East African Daily mu gushishikariza abantu kwanga u Rwanda no gukusanya inkunga z'abanyamuryango ba Gaspard Musabyimana, nawe agaragara kuri runo rutonde nk'uwa 16. Uyu yavutse tariki 12 Gicurasi umwaka w'1955, avukira mu murenge wa Rusarabuye mu karere ka Burera. Ni umucuruzi utuye Buruseli mu Bubiligi. Ni nyiri Musabyimana Net na Radio Inkingi, imbuga zikoreshwa mu kwamamaza icengeramatwara rya FDLR na P5 ndetse no mu kwanga u Rwanda bivuye inyuma. Undi bamwita Placide Kayumba, yavutse mu mwaka w'1981, avukira mu murenge wa Ndora mu karere ka Gisagara, atuye mu gihugu cy'Ububiligi. Ashinzwe guhuza ibikorwa bya FDLR mu gutera inkunga P5. Uwa 18 ugaragara kuri runo rutonde bamwita Augustine Munyaneza, yavutse mu mwaka w'1963, avukira mu karere ka Muhanga, ubu aba i Buruseli mu Bubiligi. Akora akazi ko gutwara abantu mu modoka, abo bita taxi driver. Ni umunyamuryango wa FD Inkingi, kandi ashinzwe no gukusanya inkunga zikoreshwa mu mitwe y'iterabwoba ya FDLR ndetse na FDLR Foka ndetse na P5. Uwa 19 uri kuri runo rutonde bamwita Michael Niyibizi, yavutse mu mwaka w'1956, avukira mu murenge wa Muhororo mu karere ka Ngororero, ubu atuye Turune mu Bubiligi. Ni umwarimu ushinzwe gutegura ibikorwa byo gushaka inkunga zikoresha mu mitwe y'iterabwoba ya FDLR na P5. Ari no mu bakunze gutegura ibikorwa by'iterabwoba byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Wa 20 ugaragara kuri runo rutonde bamwita Jonathan Musonera, yavutse tariki ya 1 Gashyantare mwaka w'1964, avukira mu karere ka Nyanza, ubu atuye i Londres mu Bwongereza. Akora ibikorwa byo gushaka inkunga RNC na FDLR. Inshuro nyinshi akunze kugaragara avugira n'iyi mitwe. Undi ugaragara kuri runo rutonde bamwita Dr. Theogene Rudasingwa. Uyu Theogene Rudasingwa yavutse tariki ya 12 Gashyantare mwaka w'1961, avukira mu murenge wa Sake mu karere ka Ngoma, ubu atuye Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umwe mu bashinze RN. Uko runo rutonde rukomeza niko tuhasanga abantu benshi utaruzi, kuko wa 21 bamwita Dr. Theogene Rudasingwa, yavutse tariki ya 12 Gashyantare mwaka w'1961, avukira mu murenge wa Sake mu karere ka Ngoma, ubu atuye Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umwe mu bashinze RNC, yanateje imbere ubufatanye bwa RNC na FDLR Foka. Ni umwe mu bacurabwenge bateguye ibitero bya grenade byagabwe mu mujyi wa Kigali mwaka w'2012 ndetse na 2013. Yanabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwaka w'1996 kugeza mu mwaka w'1999. Ni umwe mu bayobozi b'ibiro bya perezida kuva mu mwaka w'2000 kugeza mu mwaka w'2004. Akunze gukwirakwiza icengeramatwara ry'ibitekerezo byo kwanga u Rwanda ndetse n'iterabwoba adategwa. Ku mwanya wa 22 turasanga Maju Jack Kanyamibwa. Uyu yavutse tariki ya 13 Mutarama umwaka w'1957, avukira mu murenge wa Gitisi, ubu atuye Turis mu Bufaransa. Ni umwe mu
icurabwenge ndetse banashinze umutwe wa FDLR, ndetse na Lord Urunana ari mu bateye inkunga ibitero by'iterabwoba byakorewe i Musanze mu mwaka w'ibihumbi 2019, kandi anashaka abarwanyi bajya mu mitwe y'iterabwoba ishinzwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Bahaye ikaze nanone turi ku isi y'ubumenyi. Uwa 23 aratangaje cyane kuko uyu yanabaye padiri i Rusizi, bamwitaga Padiri Nahimana, gusa amazina yitwa Thomas Nahimana. Yavutse tariki ya 23 Mutarama mwaka w'1971, avukira mu murenge wa Nzahaha mu karere ka Rusizi, atuye i Le Havre mu Bufaransa. Ni perezida w'ishyaka ryitwa Ishema, ni umuhuza w'ibikorwa by'imitwe y'iterabwoba inyuranye. Uyu ndetse anakoresha umuyoboro wa YouTube witwa Isi n'Ijuru TV ukwirakwiza amatwara y'icengera amatwara y'iterabwoba ndetse no kwanga u Rwanda. Uwa 24 uza kuri runo rutonde arihariye kuko aza ku rutonde rw'abagabo 24, akaza ari uwa 24 ari umugore wenyine uriho kuko yitwa Christine Coleman Uwizera. Yavutse tariki ya 25 Nyakanga umwaka w'1972, avukira mu murenge wa Rushaki mu karere ka Gakenke. Afite ubwene bw'igihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubu ni naho atuye muri Denver muri leta ya Colorado. Ni umupasiteri ushinzwe gukwirakwiza icengera amatwara ndetse akanashyigikira bya hafi FDLR mu buryo bukomeye. Akoresha konti ya Twitter cyangwa X mu kwigisha ibikorwa by'urugomo ndetse no guteza imbere imitwe y'iterabwoba ya FDLR, FOCA na P5 ndetse na FLN. Uwanyu kadusoze tubasige ku isi y'ubumenyi, gusa tubibutse gukanda subscribe, tubasigira uwanyuma niba utisanze kuri runo rutonde iruhutse ugira ati ahwi. Nanone uharanire gukora ibikorwa bitazaba gushyira kuri runo rutonde kuko uwanyuma dusanze kuri runo rutonde bimwita Sylvestre Nduwayezu ukunze kwita Jetri w'umunyarwanda. Yavutse mu mwaka w'1972, avukira mu karere ka Musanze, akorera Kampala muri Uganda, ushinzwe gushaka abajya mu mutwe ya P5 na Lord Urunana. Uyu akuza cyane ibikorwa by'iterabwoba, akanatanga inkunga mu kugura intwaro zikoreshwa mu guteza umutekano muke w'u Rwanda ndetse n'ibitero bitegurwa ku Rwanda. Bashimire, basigira amahoro ya Nyagasani. Nje nitwa Jonathan, tuzabana ubutaha mu biganiro bindi. Hasta la vista.